Mwirire gwako mlethiria wa Meru TV Alhamisi ekuni titena mbere moya hiri tariki 4 mweri wa Disemba mwaka ni 2025 kako ateweni kile nteto cia Meru TV muthenya bitawa Tirimbabu na tukiamberia nteto cieto hakari barabara ukwina barabara ya Mukwiro weta Luthi wondi akarama icio mbunge ketigene isi ni bamenerete bonene MCO James Mugambi Mungathi na Kinyanga vano Meru mutumantu ethinga no ntubakure kuthondeka barabara cia county ntere kuringana na kari barabara unithukangi bonene na kaitene kambura arimi batumba kinya wikia maketha yo thoko nene ndi bakuria MCO kubathondekera barabara. Mwalikwetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja no banganitie riboti. Karibaba kuma Mukwiro na ntoreri thirunkerete kuma gicua mbunge getiganisti wondi akarama ibaichumirite na kumba kwitha kimenere bonene MCO ya Karama James Mugambi Mungathia wa mana gavana wa kaunti ya Meru Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia kumania na kuthukanga kwa barabara kuma Mukwiro ntere cha Luthi barabara ya bakuwa nimbetete anu akaitakara ya MCO na gavana wa kaunti ya Meru kuma ndaira ko thina iturite barabara ene turira thina nginya tugika cia muntu cibitare no mwanga twenje barabara kenda tukienja na thita turienja na thitangi gutire ndona tractor ikia kwenje barabara nara mingo nara mero ingo yo nara mero ingo yo buru anto batombo tora ibunu kanjira mauru ko ruare ko mwekuru utotiete a na drive to ya imwathani nyangari na remero kuma area ya kuira mwire ke bindira nto bakamate mwire na turo almost 2 kilometers kenda at least bakinyira ngari itayo ya mwire ira ikemochari ruare tore kwebati kwena mathiko area lakini tuomba kubuthika no nto barabara ni thukia nto bakwenja na njara bobo kona baina nditangia aba kwenja njara baikora meya yapo kona yayo ndaya so gieto kwenda kuria MCO Karama James Mugambi Mungathia anto aibarete sana na bakwachia utethi kuma kiwe na county government then Karama wandi to na location ya 35 million iro ku receive kuma kena ke wandi cha wandi fund ke barabara unda ile barabara wa cha ngiri mbeza then Karama wandi cha 17 million so ni kuri ya kwende uria tere ukethera anto aba tombo saindika bona atethio bona nto ambere tia kwibingi betera te thirikari ukethera barabara ete bwithwa mbibingi batethega biki utongoria poku James na remingo kabisa baba ruwa batoro muringira thimu atio ya thimu so MCA James onto eno amwira kumama oro kuibwa ndakati egora na Karama we ikiwa kyo weka endelea weka kyo lakini 2017 wa itabura ke appointment ri ari kuna are mro chidetera aro mayonto murume na MCO Karama wanti auri nto kenya police recruitment eko bwethua ke ndrene Karama wanti to kona slot muna utangeri slot kenda yubiri yo itawa representation so James kawete ke mount yonda ti barabara ti rowe ti nini na wire kila kitu so ibon to goria Mutuma Ntwethingia na yathikire community ariwe akethana kwenda support yetu mwaka 2027 ana to ithatho wete na njara utekana kanini kana sare katheta thukuru kongo na nje mujina batu to mwele ngetha buru natika imwani go muntu tumuije lakini kinya babara yongo ya renjera njara wara menjera amichogia amirita lamini amichogia rengi lami agita na mbere kwa dia karibi bombete kwithira betarire mathina kathumbera bethera bakulukire kumena kuthukanga ko barabara thina ilikuwa tia maiya ya tutiona tuko twetete alafu nginya tugikia muntu cibitari no tumukamatire na itanda twa muturia kana nginya muntu twa tutia no tumukamatire twa muturia na itanda alafu ende thai twena mwakoro tutiete kato muturirie na ituro twa muturia arakenda twikirio mochari kato mukamatire na ituro na itanda alafu nginya thai nginya tugiyo gucokia mwere tumuthika no tumukamatire rengi na njara tumucokia muchie ende barabara tucumanirite twanja nginya na thitangi na chuma na ichiko na kilo na MCA wangwa na ulero ibatwe ati 21st century area wetu ya Karama kia mweri ukamatwa na eturo MCA aringirwa thimu atoneka airotenga mbecho yo nje no barabara nyoto metraita ekure maiya ya imagine maiya ya bukona ya ikura wa 90 iya rere ikura nto bakia ide kumarukire mwanko oro ntuko ithatu batauruka bakura maiya ya barabara ne kenda at least mweri umbo kinyamutia bukona mutia barabara inye kwina maluthe yongwe ne nji kiraitore arari ko the renji mwirere ngi baina MCA urari ko so ruari anto banye bya kurabiba kwira itia ara kyongwa bitomba kwirika ende turawete kinya kwanza turawete tukuga tuyukia kura jiembe batu embe tuga mwanga kinya barabara era tu ethera embe ratu tethira no embe ri njira ya chokerara muja mujino banja ba chokerara na Karama ende batu katho atura gutwe ina to atura ito ai na to atura ito tezegete ende kwanja matha taumira nuwa mwanga ingweti kilomita kujile anusu
tukamatete na miti muthia burua kariba ibombete kwithira baituma kiri MCA wa James Mugambi Mungathia wa mwana ngavana wa kaunti ya Meru Mojuma Ncwethingia tugira nkuria ngavana wa Meru ukethira MCA una ateaniriria antu bana ntuba kuibateaniriru ibu kana batani MCA so ngavana mutuma Ncwethingia wo karete to ngavana wa Meru eyo to menchama chiaku eyo to me CEC Holland at least ye area thikira kiro kya antu bana ntuba kunwa tafadhali ne turenja baatu ni mpezi teta ngijenjira kana baatu the patrikari ende Ncwethingia na muntu ogenje muci ibaugirra bara mwa bau baatu twina nthaka injana gaike tukathura kura twinacio nkiripotera Meru TV kumatiani Mbechanda Msimuturia Wathirinja Iwa sana mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia Wathirinja nonto mwaribotu na njira kinyaneru na tueta na mbere na Nteto sietu Zipora Kinyahura ni MC wa Kuoloto mbungeni ya kaunti ya Meru na uriti mbunge wa Mwekuru kaunti ya Meru Karambuka Ilemia thirikari kaunti ya Meru na kinya ikundi kumera na kumenere makarika ya nabari kwa watu Kenya ntano cia nabari na kinya mau ya kuriyo nkoloki ni witentere cia igembe ni no atongoria banene bari obisine cia thirikari endo ni bare mi kutanganira na inyangia bara pakunyangia ana bari mwandiki wetu wa Nteto Jeff Ogetuma na wikira kirore nyume maumira jana kugwatwa Kenya na kinya kwinyangwa kiwendo ntere cha igembe kaunti ya Meru kuingia na ndi Zipora Kinya na umirite na kuria mubunge wekuru Karambuka Iremia ngwataniro ya maendeleo ya wanawake aja kaunti ya Meru na kinya thirikari ya kaunti ya Meru rwanyire rwa nthuki mbithi na wamuna michetho niboritwe kwiburabura na kwambiria mitaratara kathumba ya gukaria kana gakari kaunti ici nikira ugite atongeria wabatere gwita ngugi iu kaba mami ofisi ya women representative wa Meru County jawe Karambuka Iremia ofisi yawe na mandate ya gutegera mantu chau na protect antu ba Meru against those vices ofisi yawe na mandate inkwenda kuigwa au magarite neke programs cia gutegera mantu ja kunyinya kaja ja kurwana mantu jonde ndagweta nchoke kwina ofisi ingi nkumenya nyawe na mandate kwina ofisi ya maendeleo ya wanawake ile tongeretwe ni Madam Mary Kanana Ntere kinyabo nterewa voice yao ukurukira mantu jonde ja karikite na ibo baina mandate as an office ya gu protect ana bale ekoro against violence you kana against vices you kana maovu jau ba utenderwa kwa nkoromba kinya ofisi ya maendeleo ya wanawake yumare inkwenda kuigwe nyabo bahandite their voice na kinyabo baumagare bamenye ura bomba utetheria community yetu nikenda antu betu batiga kuthina. Number 3 kwena ofisi ya Meru County Government Department ya Gender Youth and Social Protection nkobera kinyabo baina mandate ya gu protect ekuru na kinya Meru generally against violations yu kuthithwa kwa antu bau bonde bakaririte ite in those offices yu ndagweta inkubaromba bau magare nikenda bakarita ngugira babatere kuri nkuruki mutongeria uju nonenye kurega kunganirwa kwawe ni urarutererwa igembe rwina atongeria banene thirikarine indi akari kumantere uciigembe ni bethirite bakiona mathina nkutho na atongeria bao batithirite bakibatetera the highest prevalence ya mantu jau ni signed yegembe na antu signed yegembe right now as we speak iba barita ikundi baina women rep baina governor baina kinya CS baina very senior government officers bara babu ikwethera bagi ukaira na karugi bakogia nawo kwina thina yu baka make sure antu betu by protected kwao inkobera batiga kumama bokaukie magoro nikenda antu betu bakaigwa value for their leadership bwe kenda bwe 10 no leadership ni accountability leadership ni responsibility leadership igo protect antu bara ukaritie leadership is about solving problems ikeja kwithwa kwi mtote komba solve problems ira antu bara karunga merite abaina cio then abu ikwebera
na agokia njara akauga ndikuremwa bangi bagaita ngugi iu. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Atata na mbere na atata cietu akari na atoriba murwa kanuni nibonanitie kino kinene kiri MCO Josephat Mugambi no ntubotora barabara ya murwa kanuni bakiaria na ikino kinene akariba bagwete batona kirarita nteru iringi mwandiki wetu wanteto akuma video ya Igembe Murithi waba no banganite ripoti. Akari na turi banture kumenyekana ya murua na iku ni ndene ya kanuni wondi baumirite na gukena na kugurwa gukwingi bagikongwera kiragita kira kinjanjira kira batona usiku mande yombirwe kira kithirito gigikuthura barabara enjaru kana ira twitaga dosing tulingero twaivi na watu ni murua na kuma barabara kuruba michobo na balie na babuantai na bandukira kuro barabara zeite murua renge. Akari baba ni baugite bona ndi bombite gutetheka anene kumanya na barabara eje nontu kanyumene au bararumite thina na kini na mwaka baga ikuna nontu bakwithura guti barabara irakinya murua moro tumikara gwita murua na mauro Tegorosia nayo murua aka matawane tandra kana mtu atumirwa tumikwa yakiro lakini rai ro bigi kana ngare ya to atulolo lakini rai no to te boya sai ngariyo balabala chonde sirenjirwe na balabala itana bondorenge na daya to boda kaba kunika no to baba uongozi go kukiura mbugana to atiga rira to twetano ata ntwana na to kile to asia njira nda kurete ketha wena thina muno nau atwamika mata mutino na ciongo na itana na kwena thina nene sana mwabi untu brathi thitie bobangi baba tinyo kilo atu kinya list no to kinya ko ndavendo to njako ndaka umwambi yake muntu aruma eta akayegeta kimongoro ashoka ko ya bikibiki enge ya kuya murua na ne atori betu na ko ukuma na urenge gushoka muntu etumira mbese diringi maneli lakini ruto kuona kuma wetu kuya murua kinya diringi 20 muntu akari ya bikibiki na akomba kinya ke motori wawe muntu murua uro tuma barabara ite murua renge ni samani mwambi ngorenjire barabara murua nawe MCA wa rutero ruro kumenya chamani kana Josephat Mugambi akiaria kuivoya no ntwa akari no ntwa bongo ciana kuona ngwe ya yo bara kinyethera mutiri wa kwinjera na kamerio kana bira bionte bieku baetekiria mire kuro na nyamete kuro ni kenda bomba kuona njira nko bacokire nkatho no ntwa kwelewa maendeleo nimbi na ingwetekia njira nene ra challenges nyingi muno no ntu na muikuraki na ngikurara mira ya na mete ndu amo no nkuivoya no ntwa bongo kuwata ne bakelewa no ntu haranjira ethera yeterete ethre munda yoyo yuitacia getha ne ntukira gikurimo kwikitacia ethre mete yonto yeye muntu no yaru akora mbi nyingi onto akamatangari number 2 kambu iboya onto ngwira ethera kirita watiketa wichamani yake twethera tukiwatanira ciamanga MCA Josephat Mugambi akiaria na kariba baiku na rikiritie kumeneria MP wa rutero rwa Kenya John Paul Mwirigi nikiria kuga maendeleo kwaga rutene ruru na kuruki kurita ngugi na njira ya kwendera wo twagarathe batu tirantu bakanuni baba retu kwenja ya tumira zaidi ya milioni 15 ndu twamwira twone murandi ywawe kuyo milioni 5 atumio twone ende John Paul de muntu na ndonwe abarera twenjere batu tantu ba county yira machini kore ingi abwethe ngirinding twenja njere nderone rona na gwe yete kwenja ringi na mete bwa kichimani ende ndorio yo ninge na kumya myankeke ende amuno uwe na arite ngwe ana ndo kuwa babu na ndo bati kuwa de bwende twe de bwende Murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Mawa Ibo ya waba na kariba ekandi ari na kiogo ni bauretwe kumenyera miera ari mibara bare yakwe kana aremi ni bauretwe kura miti ya mibao mauta na kuanda mitingi mnontera sirina miera mwandiki wetu wanteto kome wa mutia no ina riboti.
Ikundi kimwe kia kuru kikumenyo ya kiwasori kumanterezia kiego ina kandhiari egembesa uthikitithitie na mbere wandibwa miti mierene ndui niweri mienei ikari ya njira imwe kumenyera rera na kurieria ndui cionthe ciumite njambene ing'ala. Ikundi kii kiringicitwe rua kenda gitaniria ngui na men fellowship wakio isaketi para bambire project ye na bandite miti nkurukie ngiri 3 tayari ila tukanda kuendelea nio kiego ikandhiari objective eyo ni kuona ndui cia kiego ina kandhiari ila karaya ciari ndui nyingi ciatetha ciana inya sana ila nendi cietete ikio ya na speed itonekeka ila kiama kia antu aru buto wira kia twiri kia wire ati miaka ingi 10 unless something is done tibalonto na boka yukua kieo igoteza kwina ntate rui na no nende tukwenda kaba thati ngap nigenda twetania na nara ndwe cietu ciumite na ni batwirite kwina miera 15 ndene ya kieo na kandhiari ira nende objective ya kiwasori ekuwa niku recover resource na water sources the 25 points ora tumenyerete ni cia thirikari chirierwe ya ndomete ya kienyeji na tucoke twina manina mereu kabisa mwanka nara ikowatanira na location irengi ni mutaratara baiyekanite norungamiri bwa kiego iti factory nara arimi bori tue kuanda miti ya kiuntuire na mitunda mburene no memenyera mwanke kure Bebe ambie environment officer kiego iti factory na ontoto ya ruare one of the core values ya kiego iti factory na environmental conservation na hivyo ontoto partner na organization ya kiego kenda to provide seedlings ili tuwete na tuma kuanda na tukaendelea kuanda kenda to change environment you know to nevokete ni mitira by predecessor ore ya kwaria uremba umauta to nekithira community can adapt non to kuna program ya adaptation to climate change bito suffer ne changes in climate. So one of the mitigation measures ya climate change ni ye kuanda indigenous trees itwira kinya the homestead level patumere improve the GCOS ile itetumera makara ya maingi river bank protection na njira ya kuanda miti indigenous na rado yene ya kulitamba umauta kenda itikaumie merera. Another way to preserve that ni kuhakikisha kithira ni diversification, crop diversification, toka diversify na crops ile itakwenda ruiru ruingi na ile itakwenda dawa nyingi no tunya dawa cia environmentally unfair na itibweka cia nya poisonous ke wana ke kiriantu no to because cancer miti ye katoe ikinyo thari tutiurite miti ye ne yo thari na ningi tokoromba kinya miti irenge niyo yithara ina ye mitunda yithire kinya yo kiandwa nikenda mbi o tukimenyera mithwira no tutirimenya mutunda kwo tukaria so itokoromba kinya miti ya milukwat ikandwa ra tukwanda nikenda antu beto no bakara bwega ya kabubuteani akorubai bameneretio wandi bwa miti mibau ira bakuwa imenywa rui na yingite muno miene na nibuyo korona malindo pio mierene kwina miti ngira iraandirwe iwitwa mibau the eucalyptus ire kumenyekana ndene Kenya yonthe ndene dunia it is high water consuming na ni kuthiria ndui na nione ende tukuyatwinyetie turi kundika kiwasori na ito kumenya kwina government agencies ire ibati kweni force mibau kuma but mbere to etake these agencies ito ko plindi na de mibeto baraba ina miunda iwatanite na ndui baraba andite mibau ire kuthiria rui to baromba kweshima barite mibau mierene na meweri to mierene to ande miti ya kienyeji ira tuweta water friendly na ruare batu boto kuromba kato kuromba non to thirikari sheria reo lakini thirikari niyo ni ya kinyanto kanya na ibae ikanya na tuweta nambere tokia pila kiri tubeto kana turi beto ate manto ya mibao kinya bongo ibonete idima abirete bikioya nkiripotera Meru TV kumembe Mbita Wakome wa Mutia.
Riboti ya kome wa mutiane twikira katanta kiri nteto cietu muthenya yorwari ithira wina kaita kakea unimbeta wa Teri Mbabu.